Evo ja dok dođem s kamerom do vrta, sunce se sakrije, ali dobro, evo, ja mali predah, sad sam posijala mahune. Tu uz paprike sam sijala niske mahune prije 2 tjedna, ali nisu baš nikle dobro, pa sam sad ponavljala sjetvu. Evo, ovo je jedna od rijetkih koje su nikle. Uglavnom, evo, recimo ovdje je prošli tjedan posijan niski grah, druga vrsta. Ovo je neki šareni niski baš grah uz rajčice da raste. Znači rajčice i paprike se vole sa mahunarkama, zato što mahunarke zadržavaju nešto u zemlji. Ako je dušik, zadržavaju u zemlji. Eto. Češnjak se polako suši, polježe, kad polegne onda ćemo ga vaditi. Evo, počeo je formirati cvjetne vrhove. Ovdje imamo tušt, fino se razrasao, ima ga za salatu, povrat. I još jedan samonikli čeri. Tu je prošle godine bila hrpa čerija, pa ima i hrpa samoniklog. Travice i svašta nešto. Evo, da vam još pokažem, evo ga i sunca malo napokon, kako napreduju fino krumpiri. Znači u ovim prvima je posađen krumpir koji nam je proklijao doma koji smo imali. U ovim tamo iza je krumpir iz sjemenskog krumpira. Evo, tamo na jednoj kutiji najslabije raste, ne znam iz kojeg razloga. Ove ostale smo dotrpavali. Krenuli smo sa onak dosta malo zemlje, sad je to sve više. Ovdje je friško dotrpano, tu moram staviti malo trave u zaštitu. Onda ovdje rastu keljići i luk. Vlasac. Vlasac je odsvao, sad će se samo zasijavati. Ovdje još isto raste luk, ali ovdje je proljetni, za razliku od ove druge gredice gdje je jesenski luk, pa ovo je nešto manji još za sad, ljupčac. Onda da vam pokažem, evo, posadili smo si prošli vikend napokon sa dosta zaostataka krastavce, pa se oni još dosta aklimatiziraju, ali idu polako, ajde, nisu strašno nastradali od puževa, moram priznati da to je dobro, s obzirom da imaju ove male nove zelene listiće svi, to pokazuje da im je dobro pasalo ovo što je bilo kiše ovaj tjedan. I mogla bi vam tu odmah pokazati zašto ovako je dobro melčirati. Znači, je to sve pokošena trava od prošli put. I onda ispod zemlja bude ovako fino vlažna i rahla. Nema one korice tvrde. Ne stvrdne se skroz, pa biljčice lakše rastu i zadržava se više vlage. Naravno, bude fino i puževima ponekad, ali ja i okretanje kamere. To je kad snimam sa mobitelom. Da, nekad ima i puževa ispod toga, ali evo, za sad ovdje se čak dobro drže. Više mi je štete od puževa u povišenim gredicama čak. Ovdje evo se i jedan kupus se znači drži bez oštećenja od
gospode puževa, noćnih posjetitelja, što je super. A recimo, evo primjer, ovo povišena gredica, malo salate, ona je tu odvojena zato da bude većinu dana u hladu, da mi ne ide u cvat. I evo, kristalka, sve kristalke su pojedene, a Lola rose se drže. Dakle, ne znam šta reći. A mrkve isto nisu dobro prošle, nešto im je pojelo vrhove. Nisu se samo posušile jer evo ovdje recimo idu listići, ali evo sad ću vam pokazati. No, baš pojedeni vrhovi mrkvicama. Evo ga, pojedeno. Da. Eto, ne znam šta da kažem na to. Visoke gredice isto nastradaju. Još da vam pokažem koliko su one moje jagode što su onako izgledale jadno i nikako se razrasle. I imam hrpu vriježa. Hrpu za širiti dalje jagode. Samo moram još koju vreću natrpat sa zemljom. Evo onda isto ovdje da vidite primjer kad se puževi nečeg dohvate. Dakle, zasađene su isto vrijeme ove glavice. Ove tu lijevo su pod konstantnim napadom, a ove se onak, ajde, drže. Malo jesu pojedene, ali nije tak strašno. Sad ću probati staviti Homeogardenovo sredstvo protiv puževa, pa ćemo vidjeti hoće li to šta pomoći. Eto, ekipica pomalo. Ovdje sam posijala brokolini i oni tu pomalo rastu, pa ćemo ih onda rasaditi. Malo poriluka i tak, sve nešto pomalo raste tu. Da, paprike sam vam pokazala. Uglavnom u vrtu buja pomalo, zeleni se, trava raste i prerasta, ne možemo se riješiti. Evo tu po ovim niskim gredicama isto dosta oštećenja od puževa. Ali dobro, šta je tu je. Biće od toga svega ponešto. Zaboravila sam vam pokazati da mi se prvi paradajzići već formiraju. Imaju cvjetiće. Ovo je neka rana niska sorta. Sad to niska isto kao ne treba im oslonac, ovo ono. Ali evo koliko je ovako debela grana izrasla i otišla skroz iza do ovog drugog koji je visoki, ali još nije izrasao. Znači posadila sam visoke iza niskih da kao se penju, a ovi niski im preuzimaju štapove. Sad tu moram dodati jedan štap još. I tak tu evo iza njih niče grah, to sam već pokazala. Još jedan samonikli paradajzić. Da, bit će nešto od tog vrta.